ଟୁପୁଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋ? କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋ? ନୂଆ କଲର୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଯେଉଁ କଲର୍ ବହି ଆଣିକି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଟୁପୁଲି, କଲର୍ ବହି ଯେଉଁ ଆଣିକି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଲୋ, ଚିରି ହେଇଛି। କଲର୍ ବହି ଚିରି ହେଇଛି ନା ସରି ହେଇଛି କଲର୍ କରିବା? ଦେଖିଲୁ ବାପା ଗୋଟେ କଲର୍ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏବେ କଲର୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଟୁପୁଲିର। ଦେଖିଆ ଟୁପୁଲି ଭଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କରିବୁ। ସାର୍ଟଟା ଖାଲି କରିବୁ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଯାହା କରିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? କରିଲୁ ଦେଖିଆ, ଗୋଟେ କରି ସାର ଆଗେ ଦେଖିଆ। ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଇସାରିଛି। ଦେଖିଆ ଆମ ଟୁପୁଲି କେମିତି କଲର୍ କରୁଛି, କରିଲୁ। ସାର୍ଟର କେଉଁ କଲର୍ ଦେଉଛୁ ଲୋ ଟୁପୁଲି? କମଳା କଲର୍। ହଉ ହେଲା। ଏବେ ତା ଗୁଡ଼ ହାତ କରିଦେ, ତା ଗୁଡ଼ ଭିତରେ କରିଦେବୁ। ଉଠ କରିଦେବା। ହେଲା ତୁ ଚୁଟି କରିଦେ। ଏଇ ଚୁଟି କଲର୍ କେମିତି? କଳା କଲର୍ ନେ, କଳା କଲର୍ କରିଦେ ତା ଚୁଟି କଲର୍। ବିଲେଇ ନାନୀ করতে কয় নাই, তোতে ছুয়া কলর কয়েছি, ছুয়ারে চুটি করিও, কলে বিলেই নানি করিম না। বিলেই করিব, আমি চুটি কলর। চুটি কলর কলা দউনু। ছাবাজ তো গার বাহার পড়েউছলো। চুটি যেতিকি সেতিকি দে, চুটি অধিক বাহারକୁ পড়ে গনে ভাল লাগিব না। চুটি যেটি যেটি সেটি সেটি দব। লা নন্ডা মুন্ডি হয়ে গেল। চুটি করছিল না কাটুছিল চুটি? ଝିଙ୍କର ଚୁଟି ଠିଆ କରି ରଖିଦେଲା କଲର୍ କରି। ତା ଚୁଟିର କଲାଣି ପିଙ୍କ କଲର୍। କିଏ କ'ଣ ଚୁଟି କଲର୍ କରିଛି କି ଛୁଆଟା? ଟେକ୍ନିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର। ଏମିତି କରିକି ତ ବହିଟାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ପୁରା। ଛୁଆ ବିଲେଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କରିସାର, ବିଲେଇ ନାନୀ ରଙ୍ଗ କରିବ। ଦେଖ ନା ଏଠି ବିଲେଇ ବଇଛି, ବିଲେଇରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ। ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲୁ, ବିଲେଇ ମାଆର ଛୁଆ। ଦେଖ ତା ଜିଭ କାଟିକି ତା ଛୁଆକୁ ଚାଟୁଛି ଅନାକେରେ। ବିଲେଇ ତା ଜିଭ କାଟି ଛୁଆକୁ ଚାଟୁଛି, ଦେଖିଲୁ? କେଟେ ତା ବାପା? এটা হচ্ছে কে কনি? এটা হচ্ছে পিন্টু বাবা, এটা হচ্ছে টুপুলি। হ্যাঁ না? ওহো তু সিয়া? ওহো মু টুপুলি নুহে না সিয়া? কেদিন পরে তো কইলু সে নাটা কনি? মনা করে মতে সিয়া ডাকুছ কেন? পুଣି কହୁছ না সিয়া? মতে মিঠি ডাক, মিঠি।